kandi mwe ko wasanga uyu mukobwa yakwimika mwinshi sinjya gushyira amakenga ukunda abakobwa. Sari cyangwa mwana yamwisha aratoroka nta muntu ufite nimero zo mwana ni mama wamagaye mayigi mama wamagaye ntabwo nshaka kwigira muri gereza inkoko zanjye nda bazitaho niyo mpamvu bababuze kureni ntabwo reba zo kwibona n'abashoramari bava hanze ndakurahi oya mwana wazanga igihe twamamagariye ase Lucas wogeze hehe mwana. Banguka mani, banguka. Vamos kujya muri gereza. Bangkali. Asumo ngoni ndio usukomanga. Wali Lucas. Ese Lucas. Akakanya yabageze hano. Lucas. Tebya. Ugiye ni Pametre Gatsinzi. Umugenzacyaha mutse kuri polisi.
mwese babona mwicaye nka saa amaboko hejuru vuba vuba wowe ko ndi kubona utundi by'abandi bari gukora hajya ntabwo uri kubibona amaso ufite ariko ko ndi kubona wagira ngo ibi bintu hari ikintu biziho sore muto rwose ndabona nazi nta n'umukorana n'ubu turabaza akora ukwe twaje n'uburyo ntabwo tunakora n'ibintu bintu twaje bitandukanye twese dusanga umuntu aryamye ahangaha. Ninde wageze hano mbere? Ni Tom. Tom ukigera hano bwa mbere usanga bimeze gutya wahamagaye nde? Ingera ahangaha wahamagaye nde? Nahamagaye ahubwo byandenze uko mbigenza nicara hasi. Nicara hasi. Bose baje basanga nanjye numiye nazi byari byo. Okay, urakoze cyane. Wewe hagati wageze hano ryari? Wewe Nyamirambo. Nowe mbaza amasaha 3. Ayo masaha 3 uri kuvuga wahageze bibaye cyangwa wahageze bitari byabo? Yageze manager ngo ni Byari bitaraho. Wahageze bitari byabo? Aha. Ubwo byumvikane ko kuba wahageze bitari byaba ntabwo waje wenyine. Mwaje muri babiri uhasiga umwe wowe ni wowe wapanze uyu mupango. Ni wowe wapanze uyu mupango. Wowe nuwo muntu udahari utari kuvuga. Ave. Banza n'ibipingu. Ari wewe unishe ntabwo yani. Utangiye kugira amahane kubera ikizi. Mwica se gihamya ufite kigaragaza. Gihamya iraza kuboneka kuko nta kuntu ushobora kugera ahantu ngo numara kuhagera uhavuye. Haboneka ikibazo ni wahageze mbere. Byumvikane yuko ari we wateguye umupango. Wowe waruguru wahageze rya? Yewe nanjye nageze nyine nsanga bumiwe nanjye naje nyuma yabo. Waje nyuma yandese? Nyuma y'uyu nguyu nageze nsanga bumiwe nyine nanjye ndomerwa. Okay. Uramutse uhageze nyuma yabo. Wahabasanze bose uwo wahasanze ninde? Uyu yarahari n'uyu nguyu yarahari. Nawe yarahari. Byumvikane ko mbere y'ayo masaha 3 yahageze yagarutse ahasanga Tom akajijisha. Yajijishije uwo wundi ko wamuhamagaye yakwitabye kwanza. Navuze ngo agiye kuza. Barimo kuza ngo agiye kuhagera. Agiye kuhagera. None ko ndi kubona igihe cyo kumutegereza kiri butinde. Ariko waba mbajyanye kuri polisi nkaba mbafiteyo hariya noneho we hashyiraho abagomba kumutegereza. Akuba umuyobozi n'ubundi Lucas nawe kunze kuba hari. Aboneka ate akorera murahazi? Umunyeshuri muri university. Muri university. Aha, muri university koko nta nubwo bakunda kuza vuba. Baza bitinze wasanga ari bugira hano nka saa 5 za nijoro. Nabwo natubwiye ngo nakiri mu ishuri ko nyine bari byihutirwa ngo ngiye guhita nyine ngo biskipinga. Okay. Ashobora no kutaza ntabwo byo wabyiye. Mu gihe tukiri gukurikirana ibyo ngibyo ndagira ngo nkamwe mwakoze icyaha muri abanyacyaha reka. Neza twabikoze muri rwose muri kutubera. Nkamwe mwakoze icyaha ntabwo twa afande n'ukuri muri. Ariko mwacecetse mukabanza mukanyumva ko ndi kumva murimo mu ndusho mujinya bite byanyu. Casto ndashaka kugira ngo ariko afande ko numva ucira urubanza abantu ugusanze atari twebwe twamwishe byagenda gute. Wenda avuga ko dukekwa mwagirwa bere ariko nta nubwo mushobora kugirwa bere kubera ko icyaha cyabereye iwanyu cyane cyane nka uwo hagati w'Inyamirambo kuramo ingofero cyane nk'uyu w'Inyamirambo wahageze icyaha kitari cyaba akagaruka kandi n'ubundi icyaha kibaye kandi rubanje kuhagera mbere amasaha 3 ni menshi umupango ugomba kuba wanogeje. Fana kandi ko kujya kuri polisi koko base ntago wenda mwaza n'abantu bakaturindira hanga ko ntabwo turi buke. Oya ntago nta muturage cyangwa se umunyacyaha wemereye kurindirwa mu rugo iwe kandi icyaha gihari kigaragara kandi tutari twamenya ninde wagikoze tukiri mu iperereza. Ariko iperereza rigaragara uyu mwanya ndubanza hageze ndumva arimo gukomanga mufungurira se. Kadogo rebera uwo munyacyaha atancika sha.
Kristo. Mike. Asema ko sio babwira. Urasirika. Rika. Rika. Gasto hano habaye. We. Gasto ibi ni ibiki? Have. Usiko yapfuye. We. Se kumutavuga. Byagenze bite? Gasto. Banza wumve. Ibi bintu byabaye aha ngaha byose biri ku mutwe wawe. Gute se? Icara hasi. Mvuye ku ishuri na Icara hasi. se Gasto bimeze bite? Icara hasi. Icara hasi. Banza kuruhuka kuba ikibazo cyangwa kwibintu. Mvuye ku ishuri. Nyereka ibintu biri muri icyo gikapu. Byose turi kukuvuga hasi. Uvuye ku ishuri. Ese ikabaye. Banza kubaza wowe. Tubaza nibi. Ibyo yabaye ni bindi. Mashini ngiye mvuye ku ishuri. Uvuye ku ishuri? Mvuye ku ishuri ngiye. Wiga he? Ngiye niga kaminuza. Wiga kaminuza? Witwa nde wowe? Nitwa Lucas. Lucas. Utuye he? Ngiye nuye Nyamirambo. Uturuka hehe? Niho ndi kukubaza utuye Nyamirambo ariko uturuka hehe? Ngiye mvuka i Musanze. Musanze. Nge bambwiye ko banza unyumve neza. Bambwiye yuko aba bantu mubana mu nzu imwe. Sibyo? Kandi mu byanzanye byo icyaha cyabereye hano. Haburagamo wowe. None wowe ibyangombwa bya indangamuntu. Shaka indangamuntu yonyine. Kandi mushyira ikarita y'ishuri hafi. Wavuye hano byari? Maze iminsi ngiye ndagenda niga icyumweru. Umaze iminsi utaza hano cyangwa umaze iminsi utaba hano? Maze iminsi n'abantu njye undi njya ku ishuri nkamara icyumweru. Ukamara icyumweru? Icyumweru iyo kirangiye nibwo nza hano. Ubu maze iminsi ngaho uvuye? Maze icyumweru ni iminsi 7. None umuntu waguye hano nta kintu biziho? Ese ko ngiye nari ndi ku ishuri. Nari maze icyumweru ndi ku ishuri. Ko umuntu wageze hano mbere y'amasaha 3 ari kuvuga yuko ibyo bintu biziho mwari muri kumwe, kandi nyuma y'ayo masaha 3 hagagaragara ko hano habaye ikibazo, kandi uwo muntu akaba ari kwemeza ko wowe nawe uwo mupanga rimwe mwawupanze. Ubiziho iki? Afande ibyo nge ntacyo mbiziho rwose. Muri abase ninde wakubwiye gutyo ko twafatanyije? Ubu ni ukuvuga ngo ndabafite mwese. Kaniyambaza izindi nzego zindenzeho kugira ngo babe babamfitiye dukurikirane neza byimbitse ikibazo cyabaye aha ngaha. Afande, nonse ngiye ikibazo ndi gusaba ijambo. Ndakumva. Buriya nta kuntu umuntu basende yavuga hano yaraherereye n'ibimenyetso by'uko yarahari kuva ibyo bintu byenda mukeka ko ibyo bintu byabaye ari umuntu muri twebwe wenda waba warabikoze. Nta kuntu mwagenda mubaza buri muntu wese ahantu basi yaraherereye ikintu cyerekana ko yarariyo tutarengana nyamu. Tutarengana bivuze ariko naremvuye. Ego sha uzanye agatekerezo kazima ko ushobora kuburengana. Ushobora kuburengana. Okay. Reka tubikurikirane. Kankurikiza ukuri kuri ya mwana wo haruguru ashobora kuba afite ukuri kuzima. Nkurikirane ibyanyu mwese naho mwari muri. Kuko ubu nahamagaye kuri office bohereje ambulance yo kuza gutwara uriya muntu wagize ikibazo. Ubwo duhere kuri uwo muhungu uje nona. Ngiye rwose nabikubwiye narindi ku ishuri. Unubu aka kanya niho mvuye. N'ikimenyimenyi nagwa nahamagara CP mukivuganira. Allo? Uyu muhungu aheruka ku ishuri ryari? Nubu niho yarahari ahavuye abasabye uruhushya babwiye yuko bamushaka. Sawa bashobora kuba abonye ingingo imurengera. Wowe ukurikira. Wowe waruvuye hehe usanga biriya byabaye? Mukuri kwawe kandi ntuce ku ruhande.
Ngewe rwose nta nubwo nakwirirwa nsobanura ibintu byinshi, ni nanjye wahageze mbere. Ariko nyine nari mvuye kuri Majerwa, hari kontineri yari izanye amabaro y'imyenda kuko njye nabwiye ko ariyo ncuruza. Naguhana nimero ukavugana n'umukozi waje kuyisoresha aturutse kuri rura baje kureba niba ibyo bintu biba byujuje ubuziranenge. Kira mu bugane. Allo. Uyu muhungu nyiri telefone arimo ambwira yuko avuye aho kuri Majerwa ahantu hari imizigo yari turutse hanze amabaro y'imyenda. Ibyo bintu ari kumbwira ni ukuri cyangwa arimo arambeshya? Ego. Sawa ubwo ngubwo abonye nawe nabonye ingingo imurengera. Sawa. Wowe w'inyamirambo wari umuvuga ngo ukora mu kabari ariko ubundi ubwo ntiwasinze wewe byanyabyo wari mu kabari. niho narindi mu kabari ndi mu kazi. Gihamya yemeza yuko ariho wari uri niyihe? Ukuri kwawe kuzima niko nkeneye ngewe. Keretse bibaye ngombwa ko mbagezaho abantu bose twari turi kumwe mu kabari. Birumvikana fande? Nta muntu n'umwe ushobora guhamagara mwari muri kumwe mu kabari tutiriwe tujyayo tuzamwishakira. Nonese fande mwamubwirwa n'iki? Kandi njye wari uhibereye ndamutse muberetse nawe ko yabibwira ko twari turi kumwe mu kabari. Mwe mwamubwirwa n'iki ko mutari muhari? Urimo urandushya. Nimero ze urazifite, muhamagare tuzajya kumwishakira. Muhamagara tubwire ko wari uhari koko. Ibindi bikurikiraho tuzajya kumwishakira. Sawa fande. Aro, uyu manager wanyu muri ako kabari yavuyeyo ryari? Amasaha 4. Ariko arimo nambwira ngo yabanje guca kuri banki. Hari amafaranga mwamuhaye ajyanayo? Okay. Sawa, ashobora kuba abonye ingingo imurengera. Reka nze nkurikirane ibyari byo. Wowe muntu ushobora kurokora abantu bose. Ibi bintu urabizi ko byagenze? Nta makuru mbifiteho rwose. Biba wari uri he? Ngewe nari nibereye kuri famu yanjye nigiriye mu kazi. Natashe nk'ibisanzwe. Famu zibiki? Ngewe rwose nyakubahwa ngende umuhinzi mworozi. Norora inkwavu, mworora inkoko, ndi umuhinzi w'imbuto, ibirayi, ibintu byose bifitanye bihuriye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nibyo nikorera. Ngene nibereye kuri famu nibereye mu kazi. Naje nsanga bumbiwe nanjye ndumiwe. N'ikimenyimenyi naguhereza ngewe umuntu nsiga ku kazi kugira ngo wemere ko rwose narimo ndabeshya. Kwibaye kompoze kanongera. Ndumva iciye. Mwaki. Allo. Uyu muntu uguhamagaye uramuzi? Ariko ngo ni boss wawe mu bijyanye n'iki? Muhinzi mworozi. Amatungo magufi. Okay. Sawa uramutabaye sha. Sawa reka nze nkomeze mvugane nawe. None ibi bintu ko ndi kumva bicanze buri muntu wese afite aho yarari. Ukuri yarari aho yarari arimo bambwiza ukuri. Ibi bintu birancanze kabisa. Ndabigenza neza. Ariko kadukomeze tubikurikirane turebe uko bimeze. Ariko ndaba mbafite. Okay. Reka noneho tubehere kwitangira.
abahungu bane n'umugore umwe mu nzu mu nzu imwe byagenze gutera kweli ibyo bintu bibaho. Aba bantu babitekereje gute? Noneho reka tubihere ku ntangiriro. Reka tubihere muzi, tubihere ku ntangiriro. Ubundi mwisanze gute mu nzu imwe muri bane n'umukobwa wa gatanu? Bimeze gute?